Invai in chibai le vek ule tuna kan omna hi Barcelona ania tun hi zing dar sari le chan ve ni a holiday kalai zon dar sari le chan ve chu ma vau tak kania kan tho hun ma ani ma se tho nge nga ya chan chu kanau ka vahnu Barcelona hian cruisa thoka ton lai chu Barcelona hi an beisa chuanin voin ni hian inhmu kan tuma ama awang hianin Barcelona holiday kan manga chuan tuna hianin ama vashwai turin kan kalmeka hei so an along tho na cruise chu nia Virgin Lady an tin ka hria chuan tuna hian na bul hnai lo om to turan nia kan muthua in ka ring so an langta so tilai so thian nu nen so lim lutuk kan in mu lo nei rei to lutuk a hei ya kan in mu kan lim lutuk atra te chuang vel ani tuna hian hei kan hotel kan thlenga kan hotela kan hanlu tanga hunan nei rei lo te kan in ko manga kan breakfast ho velanga kan vatla kir le ngai don ani hei kan room atanga kan view ania tuna hian hei kan room a kan luta kan room kan mu tir zwai yang chu ti hian kan khuma tang hianin tuipui kan thlir the mo mu chung hianin amoi ve khop maya kan entir zwai yang chu kan room hi helam hi bathroom ani a bathroom polian thakop maya lama khian bathtub a oma chuan he lampang hi shower lampang ani hi ti hian in bual chungin tuipui kan thlir thei moi khop mai intinal deunan thian tun ti hian thlan han la vel ani hi say something say hello hi hola ti hian hun rei lo te an ne kan han leng kwal sok nga kan thla phei le ngai mai don ani an ngai om si Good morning from Barcelona. okay Kan cross tia November 12 kha kan thengni tia ama pro achwa khal a hon ni tia. Okay so have you been to America I mean like Yeah, I was there for 2 weeks. okay so you came from America straight to Europe Yeah, we did a crossing, yes. okay and was it tiresome It is, because it's my first break. ti hian thla te kan han la zuai a memory hi poimo thina mo en non le ta na te hianin nuam kan te kan hlima ma se kan in mu chung hi rei lo lutuka tuna hianin thla te kan han la zuai zawanga chuanin breakfast in kan kalanga breakfast kan ei zo chuanin an long lama kan thla le ngai dona chu hnuwa dar khata in report le turan ni a chuanin ke ni po hi an longa leng turin nikhat chauwa visit turin min soma chuanin breakfast kan ei zok anga chuan kan vathla anga chumi zo an ke ni po an longa te kan valeng anga an long te kan ron tilang don nia ole he an long tho na chu ni a
an ni chu ni chin khan an lut to a ke ni po tu na hianin muang changin kan lut phei ve tran don ani chumi ma chon hei an long pon lam kan han tilang luk ange lian khop mai Ito na yan Saii. Anak ko na room life spa. Inentir doon ni. Ay, hindi thud ni hey. Actually, wow. This is the most amazing place. This is The pool is really universal body temperature. It's not cold, not touch normal water. Those two that you see there, they are 16 degrees Celsius. It's a cold plants. We have one warm tub over here. All the marble you see here and over there, they are all heated. So after when you're using the facility, grab a towel, you can lie it in the station. amazing. Come, let's make a photo together, all of us. This is silo treatment room. See those salt stones, tissues, Swiss massage. Nice. Hey, bag lam do la mer cha de pat ni lo. Nail chart. Nail chart bear. Mer cha ber le dot tu. Hey, and signature massage. This is our signature massage on board, and it's heated. Ah, this will be nice. So this is a crystal stone. Okay. Ani hi ka vahnu duhtak mai kan unaw zinga mi pa upa ber ko tana fanu ni a sai lo thangi sai lo sai tin kan ko wa hei cruise hianin hi a contract ni na ni ve to ni tihian kan han leng kwal de uzung zunga rei po kan om man don lova tlai dar ru ka chuak le turan ni a ke ni chu tihian day visit ang khanin kan valeng kwal zok khania kan cruise ve don lova chon ani po a customers de tana eng mani lawin buat sai te kha ngai do na chuwang chonin mi shwai kwal reng man don lova kan vakal zok ani e a mu nom khop mai eng tika mo chuanin kan la cruise ve e mang chu Alian along hi mo lian ta chong za mo hi Hey, at song paruk na. hi chong som paruk na ni ta turu tia khop mai We ha, ron tuang hiu na thatu na. ya cho lom ram chang ta lom ma na terang ro puye ole tu na tan son khati song khani le a mono min lo ti ve nge ka be se ka video min lo thlir sak thin tu de zong ne na lom tho ka ron sai le bye bye